Bathong Mjalifa security kana ntwe kholo aka le kale ha wa makatsa bathong Mjalifa wa makatsa serious or it's either wa nyamella o gutla late kontlung ha ke mmotsa excuse tswa msebetsing o kgathetse every time wa kena wa robala mara ka tsela ke gutla le yona e batlang straight game ka tsela e ke tshele wa tha akere wa tsa o etelang go dima ona le ba o reng vele re pushana go etello bona na le bona se ba tlwaetse so bona ke a tseba o thola go ba mo for fita nna gutla ka mo santel o e bona re yo ba jwa ke bona ntho so ingone le nna na tine le bo magogo ke para condom umna tine Your boy it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobangiphethe Mjalifa bringing uLerato. Let's get into it. Dumelang la lebitso la ka ke nna Mjalifa ke tlile mo Save My Relationship ke tlile ka lebaka la hore ke batla go jetsa media mo rona le tsheki etsang e wrong ke robala le batho bana le tšhelete ka montle ba baul o re gona o phela ene o tseba ke sebetsa o seng na ke a tswa ke a Santen go sebetsa ka go ya mshumo. Yo, with your boy it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizobangiphethe Mjalifa ngapha no Lerato. You guys good? Kisharp wena. Kisharp. Mjalifa right? Ke nna tho. Sure. So did your guy tell you gore wa utlwisitse mo Save My Relationship? Ke market serious ke ipotsa gore ke eng e tlametseng I save because re sharp nna le ena. You guys have been good. Yeah, we good. How long have you guys been dating? It's been 6 years now. Okay, 6 years. And everything it's a sharp. Perfect, yeah. Do you guys stay together? Yes, we stay together. Oh, okay. Mjalifa wa bua le ena anything? Even like maybe omofa yinte gore ke gona le ntwe so le so next so no sharp gore ka bua le ena no nka mjutsa ba o sure gore sharp okay now kana wa bua le ena gore why did you bring her on this show baby nna ntse go batla mjutsa ona motho wa ka gale go khipetse yona na go itellobo so ke a bona ke na ka re go jwetse okay. So I'm sure I put or the kerry I'm 17 the shift dia change sometimes kana lutsa mabsiu a ke khutli taba tse jwang wa bo so nna msebetsi go etsang ke msebetsi o reng ke robala le batho ba o wa bo like I can understand ke confused like bana leng di chelete like bo mme wa ba ruma shotsi ke bontate. So when go bana le bona hore ba khone o patala like ke maketsa ke tsebe le hore ke reng mara wa bona a ona msebetsi no ka maka fetsa le matric mara wa tsoa every day nna ke tseba o thotse togonyana somewhere wa tsoa every day cantonal security kana o keepetseng yona. So during the day we go guy when you ke ba ke le Santen we are Santen ke mma le during the day o rekisa le during the day actually chance fela ke bona cheleta hiyo sometimes ke na le ke mkope cheleta mrire a re ka usane which means o tlo a tseba go ba mo bookile ka usane wa teng wa yana le cheleta sa gone o intse a re ka usane or nening am settle date nje o ngsetela date every time se ikopana ona tshi like mara mo se to me it's everything I batlang a ka ro batla cheleta it's everything ke tsa maka yo phana mara ka tsela ke khutla le yona e batlang straight game ke ke chelete wa tha so e bereka yang ntwa teng gore batho ba understand gore okay o etsang sponsor da obvious bile le msadi mo e ke qala ntwe o bile le msadi mo vele batho tse chelete ona ikasi never ka mo ka lebitso so ka bona ra ntwe e tlisa chelete wa ke sa tsamai ke go ntle ke bona o etsa so vele ka I utla from Mokas right under my nose which means khale I qadile nna ke sa tsebe next ai shen o tletse ka di surprise o itse botwaka o tletse ka di makatso di surprise ba makatsa shen yo mara esong robala regila phela a ona msebetsi
o bo tlo ngrata wena ke sena tšhelete no no tlo ba difficult vele like lo handle dintho tsa rona mo ntlong tlametse o be le tšhelete kenang le na le bana re na le ngwane one one yeah ene ke a mo support o kena private school nice ka tšhelete eo ka tšhelete e a kere wa tsa o etelang go tmana o na le ba o reng vele re pushana ko etelelo bona na le bona se ba Di-customer tsa- tlwaetse se ba tlwaetse so bona ke a tseba guaranteed gore o tlo thola tšhelete ke thola tšhelete ke ba mnate yo nna that's why ke maketse gore ke mosebetsi o jwang o gola kore after 2 days motho sa na le tšhelete a e sebedise after another 2 days motho sa na le tšhelete se e kopana ona jo which means vele ke tsona ntho tse sona phela mosebetsing kore ne ke sa nake ne ke thabela go tlisa tšhelete phela montendi wa gola go ka di-49 mare ena ke after 2 days o na le tšhelete motho so a o kgathale a o etsa ntho ena ai ke a kgathale na ba le gore ke na le bratsaka ka mo ko hostel so ba ba o mfa thusa ka something and then ko ntlong le ko ntlong wa bereka a le ko ntlong sometimes sa le botswa sa le botswa ibile these days nje ha e re weekend wa nyamalla ha e re weekend wa nyamalla nje which means whether the sleep over ko teng ko bathong ba wa nyamella client. every weekend nje or it's either wa nyamella or go gutla late ko ntlong ha ke mmotsa excuse tswa mosebetsing o kgathetse every time wa kena wa robala yo so ba o booka ba o fonela batho ba teng or when you just go to that place or itse gore okay this is ma where you- founela ba njetse ra re kopane o na le PNP ya rona kako le so le so ba njetse ra PNP so nna ke a kalama ke go sometimes ba requestela then re kopane sometimes ba ngilata ona i-18 and then I'll see a so ba bone a ke so le next nna yela a wa ke ke batho ba ke sebetsang ke nana gore ke batho ba mosebetsing bathong jalefa security kana ntho e kgolo a ka le kale ha wa makatsa bathong jalefa wa makatsa serious ke ntho e kgolo a ke tsebe le nna nje yang email a ke tsebe ke etseng right now mara se lang re robala re jile a Yo, go a ke tšhelete ane le tšhelete wa wa bona mfa ke wetse motho wa ka, ko utswa ke jele a ke ane shem tšhelete motho wa ka wa ngfa wetse A o fa tšhelete? yena wa ngfa shem a na di-complain a ke tle needa something kore tlametse ke mojetse ka nako gore ke needa ntho itseng then o tla ntšwetse gore after certain days ene wa etsa vele so mjalefa if ntho ena ne etswa ke motho wa hao how are you gonna feel ai brother no tlo dumela eo yona ai never ka dumela phela e tshwane nna ke moshimana ke yena ke ngwanyana o thola ko ba mo fa feta nna go tla ka mo santella o e bona re yo ba jwang ke e bona ntho so ingcone le nna umnati ne le bomagogo ke apara condom mara umnati ne so o naganang ka ntho e a e buileng mo e thata yona wetse like are you gonna continue le motho wa hao ka morata ke motshwaka wa morata are you gonna support business ya hae yo nka se re business o tlo e bitsa kaeng a e dule the way na ipatile ka teng ke shapeng ka re nje ha ke bone next mara no wa itse gore okay every time ha a tswa mo ntlong se ke tla accepta no se ke tla why tseba accept ya a ka ona mkhomong cause ke motshwaka wa provide etsa everything e ke needang so ha ona ka mkhomong yo mara na e difficult shame inkutlisa le bohloko utlwile bohloko ke yona thata so no ha a tswa mo ntlong a re okay o batla kopana le his friends and stuff ha ona bothata buta ona bothata as long ke tseba gore o tlo gotla le tšhelete ke re So batla go- la ka nshasha a re o kopana le tšhomi ya yena a tseba ya dikhoneng tsae ha ona bothata wa msupporta ka ntho e a etsang yeah o sure yeah you're not scared gore maybe he's gonna fall in love le motho kwa yo ke yona e ke itshuetseng ane kwa How ke sure are you? tšhelete kwa o sure ka kang ke sure a ke o go na le nako e ka kang o etsa ntho e gale ke etsa ke sa tse ke ha ona o ga ke i-one qadile nje o ona catchitseng ko yena ha ona o i-one okay ya utlwala which means vele ke business so wena wa e supporta support. business ai a ke na choice ya ke tla Wa dumela dumela. o na le choice a ke re ra o botsa mana gore wa e supporta ntho ena yeah I can say that you yeah support yeah I support a se bothata plus today ke Friday ba mpukile wa tsamaya di today go gutla o Sunday tlo gutla neng a tsama today ah ska tshe o tlo gutla neng a tsama today go gutla Sunday sunday o patala pemtso a wa bona ne e re tla e bua re dithuwa e ba ke di camereng okay a taba ya lona e sharp mos as long as support It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.